ole chi bai ule vo in lia kan lo review tu ra hi LED flashlight torchlight ani a heng ho hi a compact tro em a te tha a hum bo tham le gani a tin tu na mi kan nei ho hi rechargeable ani tlai in hein mu thai chuan in micro USB pin a voalu na nyang chu a charge na a oma ti chuan in heta hianin a charger cable om bokatin hemi cable kherlo po micro USB hrim kan phone charger mangde pon a charge thei ani ti chuan hei chhun enga hianin video hi kan latin camera video atang hianin hemi a en na te hi han ataka han mu ai hianin alang chiang du lo em in hu thei a hianin hei hi nia ti chuanin hetia kan han ti eng hian hei atla hi a eng ta a nexa hei SOS kan ti mo a DZ ta kha eng le ta ti chuan a thar ta hian mod thumom bokani hei hi a eng bokani o in hu thei chuan hei emergency light ang han tina tun mai thelo pon tia han kena mo wa chhun nan khanin a tha em hei chhun enga po hei a eng vekani mo ti chun kha off ti hen kha hei SOS hei a DZ ti SOS ta na tha atin chu lo point tina na hei hi that vele na chu misual ten min lo be ta se antina na misual lo to na khan be khan tu na mo ta hi heavy mod zo ka hi mo an mangilan mi ta han chunila mi ta in en khal hi chuan hei mo in mu thei chon ngor khoilai ta ka nge camera lens hi in mu thei ngor karon en mu har mai ni ataka pheichon mi ta in pheichun mo chu ni ta ti chuan in hei hi a focus a zoom in zoom out thei in mu thei chon hei hi tuna hin hei hnai thiang ber ka la ka wang hena phar ta lo ta hei a phar na chu hei chune nga po a eng thai mai ni ti han na focus bi ma hi mo hei tian he ta full a chon hemi a LED a strip pakharun lang ta ma se hei tiang khan mo ha full zoom in thei tina ni chu ataka pheichon enga compact fela hei hi rupees mi zanni chawin kan sel ani o tuna hian rupees zanni chawin kan sela tin a body hi aluminium body vek ani o aluminium langa siam ani a ti chon hei a case hi thadeu mai ron chombok ani